Ključna komponenta solarnog tragača, čelik u obliku H-grede. Vodar nudi američki standardni čelik široke prirubnice. Izrežite materijal na dizajniranu dužinu. Izbušite rupe debljine maksimalno 12 mm. Vruće podsinčavanje za antikorozivnu zaštitu. Provjerite i uklonite neravnine. Spakirajte u odgovarajući svežanj i uložite u spremnike. Vodar je isporučio naše hrpe u preko 20 zemalja. Hvala na gledanju.